U daka l-applaus minn għal dika il-prika li aħna nsajdu la tradizzjoni tat-tifel mawtija l-inna din id-darba minn Isaac Bonello u Mattia Spiteri mill-parroċċa ta' Siġġiewi fil-kappella tal-Providenza. Franzare tikom it-tislima tiegħu fil-waqt li naturalment nawguralkom ukoll is-sena l-ġdida. Natu bidu għal dina il-qoddisa li sattati bidu għal dina il-ġurnata propju dedikata hawnhekk permezz tal-innu ninġabru nsara mill-membri tal-kor Sinema kollha ta' Ħalsafi. Se jiċċelebraw din il-qoddisa Monsignor Arċisqof Charles Jude Xikluna u kol se jkun hemm miegħu Fader Martin Mikallef, direttur ta' din id-dar, Fader George Buttigieg li huwa tal-konventwali, Fader Monsignor Charles Cordina u anki Fader Lino Cardona u kol se jkunu assistiti minn żewġ diakni, Patri Ramon Farrugia u Patri Clive Camilleri Franġiskani. Naturalment se jkun ukoll preżenza ta' ċerimonier ta' Monsignor Arċisqof tal-Arċidjoċesi Fader Michael Buġejja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Alla fl-modi kellem il-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Propju wara il-qrawet tal-bit tal-komunità, Missur Carrajt li huwa l-station manager tal-Radio RTK, propju aħna issa wasalna għal żmien tal-offerti fejn jiġu offruti l-offerti tal-ħobs l-imbit. Ma' kwal din l-offerta tistgħu wkoll tagħmlu intom eżis semmija l-offerta personali tagħkom. Fish
Għanu l-misteru tal-fidi. Fakkarkom inni il-membri mill-korsi Nimakola qed jannimaw din il-qudisa bil-kant ta' għanijiet adattati u issa nisimgħu O Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, then the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, all the angel voices, O night divine, O night when Christ was born, O night, O led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. So led by light of a star sweetly gleaming, here came the wise men from Orient land. The King of Kings laid us in lowly manger, in all our trials, born to be our friend. Fall on your knees, all the angel voices, O night divine, O night when Christ was born, O Marija bliva li kienet tat lill-Anġlu Gabriel, Ġesu bħala bniedem niżel fostna. Marija hija Alla u l-koll, u għalhekk Omna Marija bl-interċessjoni tiegħek idħol għalina u liedek
qudiem ibnek Ġesu biex ibiet minna kull ħsara fir-ruħ u l-ġisem waqt li ntolbu jagħtina dak meħtieġ. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Iroddu ħajden. U hekk temmejna il-quddisa mill-kappella tad-Dar ta' Provvidenza, il-quddisa li propju ta' bidu għal din il-ġurnata ta' maratona għal ġbir ta' fondi biex din id-dar organizzata mill-RTK for Charity. Franzara, selmilkom u miġdijt fi semmi tekniċi kollha u l-Kamra Persons nawgurawlkom is-sena it-tajba.